agiye kwandikira Timoteyo sifa kwa Mungu aramubwira ngo abiki gihe ngo bazaba bafite ishusho yo kwera ngo ariko bahakana imbaraga guhakana imbaraga zako ngo nuko tumenye uko kwera kumeze ariko ukanga ko kugutegeka ukavuga ngo kwera nuku ndavyemeye ko kwera Kristo nuyu ariko njewe ndataha hano bazafite ishusho yo kwera kuko bazi imbaraga z'Imana bazi Pentecost uko yakabaye twese tuzi ko bafashwa ari 120 ngo niryo kanisa rya mbere ayandi twese turabanyuma ivyo turabizi ariko kugira rero bya bindi navuze kugira ngo ube woraraho Paulo yaraye ukama wumva birura ariko Paulo aravuga ngo abameze batyo nguzi batera umugongo Petero narivuze ngo simbavuga Petero waravuga ngo ivyabo ngo bimeze nk'imbwa Bwana sifiwe Petero yaravuze ngo akaba ngo yitegereje imbwa ngo iziruka ivyo yari yukunta ari bibi izikubita umugati n'inkoko yagaze ipirawu ikajya yagera ndahantu bikavurungana byavurungana imbwa kuruka ni ibintu byayifite itorinda kwidaha ni ibintu ikora ngo yamara kuruka ngo ikamirinda kakuka kagatambuka iziruka ikamicara kubirutse yamara igategereza umuyaga ngo igategereza kakayaga kose kakabicaho ibifite iminota mu muri memoire réveil ibi birutsi umwanya ungana gutya akakayaga yumva umuyaga ubice kami birya byose kami gatano hasi Petero yama ngo abakristo benshi ngo bameze nk'imbwa isubiye kubirutsi ngo banze ibyaha ngo ariko kubera ububi babivuzeho kakanya ariko nyuma batakiye bavuga ububi bwabyo yatasha ari wenyine iyo bisubiraho byose cyangwa bavuze kugaruka kwa Yesu yagize ngo ni mu gitondo ngo ategereze ngo asubire gutegereza ngo ategereze ngo abone imvi ziraje taho tibibaye byaba basore akamagenda hayashaka birya kandi ngo umujinya w'Imana nawo iyo ubonye yaravuze ngo na mapepa 7 ngo iyagiye akagaruka azazana yanda 7 bikaba 18 ngo ibyanyuma bye ngo bikaba bigusumba ibya mbere ndetse Petero aravuga ngo uyo batarigeze bavirwa n'umuco ati iki gihe umupagana ategereje kumenya Kristo ariko wamumenye ntamwiteho ategerejwe urubanza rw'iteka dusome ijambo ry'Imana muri Petero wa kabiri Petero wa kabiri gice cya kabiri umurongo wa 19 Petero wa kabiri gice cya kabiri umurongo wa 19 aravuga ngo babasezeranye umudendezo nyamara ubwabo ari imbata z'ibibozi kuko icanesheje umuntu kiba kimuhinduye imbata yaco amen Timoteyo wa kabiri igice cya 3 umurongo wa 4 Timoteyo wa kabiri gatatu no kuri 4 Timoteyo wa kabiri aravuga ngo bagambana ibyigenge bikakaza bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana bafite ishusho yo kwera ariko bakana imbaraga zako bameze batyo ujubatera umugongo amen mu izina rya Yesu Kristo umwami turagushimiye tugwimbarije ubuntu bwawe bukomeye kandi bugira neza wowe wicishe bugufi ugapfa urupfu rw'agashinyaguro ku bwacu turagushimiye wabikoze nta kiguzi uhawe ndetse wishwe nabo waje gucumbura maze rero aka kanya turamuri iki kibanza turagusabye ngo ubane natwe ibyo wagambiriye mu gihe twe tutazi ubashe kubisoza aka kanya Satani yabonye abera bateranye nawe arisuganya kugira ngo abahugirize mu tuntu tumwe n'utundi
ariko wamagane ibikorerwa mu kirere ndetse n'ikuzimu. Aka kanya ijambo ryawe Mana tugiye kuvuga ribe rigukomotseho koko mu izina rya Yesu, amen. Dushimiye Imana itugiriye neza. Dufite iminota ibaze kugira ngo tuze guha abandi bari inyuma, hanyuma turakoresha iyo baduhaye kugira ngo twoye kwikunda. Duheruka hano ubushize mu kwezi kwa 12, ndatekereza ko wari kuva mu kwa 11 ku kwa 12 twaraha haba hano haba hari kuri Agape ndetse no mu Bayumbe. Twarimo tuganira ijambo Uwiteka yabwiye Mose ngo nzagupimisha Timasi, nziyizira nje nyine kubera ko abantu bagize igihe baguhanurira ntubumve. Irambwira atari kandi nziyizira rero kugira ngo nkuri ibintu mu mpaka. Turavuga tuti iyo abantu bakomeje kugisha umwuka w'Imana impaka, ibyo umutima ugushinja n'ibyo itorero rigushinja utabyumva, hari igihe kigera umwuka wenyine cyangwa se Imana ikiyizira yonyine. Ariko twaravuze ngo iyo umuntu atumva kugeza aho Imana yizira yonyine, biba bikugeze kure. Iwacu hari umusasa twari turi twaganiriye ngire ngo ku cyumweru ku mugoroba nimba atari ikindi twarimo tuganira tuvuga ngo iyo Imana yize yizika gutuma ngo genda wihane genda ureke, bitake yabivugirwa mu ndirimbo no mu mashimwe no mu masengesho ukarinda yonyine kwiza. Ni ubugeze muri bene kakuka ko muri koma, ni nko kugushiramo bomboni. Iyo umuntu yarwaye akaro akagera mu rwego rwa bomboni, umurwaza yinjira iriya akarangiza imashine zirestaye hariya ko birafurubira n'ikintu kukanwa na gazi iracometse hariya, akibuka ukuntu wari uhagaze uri muzima, ibyiringiro biba ari bike cyane kwa kundi. Natwe iyo tutakicumva biciye mu ndirimbo cyangwa mu ijambo cyangwa mu masengesho cyangwa umwuka wera kuganije mu buryo bumwe n'ubundi, ukanga ngo noneho hazi yizira ijwi rivuga ngo naranebwe, rivuga ngo nagenze nabi, iryo jwi kaba ari akuka ko muri bomboni. Ni abantu bakeya bazava aho hantu bakongera bakaba bazima, kuko iyo ushaka kwihana wihana bakeya baririmba, wihana bakeya babwiriza. Nubwo bavuga ibyo kwizera uzawumva bavuze cacaha ukora, nubwo bavuga urukundo wumva bya bindi. Iyo ukomeje gufunga amatwi rero ukarinda ku mwuka ziyizira, biba byamaze kuja mu kaga. Amosi rero yahanuye mu gihe cya nyuma cya ziriya nzi 10 zishaka gushira. Arabanura rero ababwira ati kuko mwanzi kandi kuza kw'Imana. Amen. Twamaze iminsi ngira ngo umusasanari yatukisengera hariya kuri epejere, hari sije yigeze kuzivuga ngo umwuka zaza ngo abantu bagiye bakora za gahunda kugira ngo Abayumbe bacafuye basohoke kuko tudashoboye gutenga mukimbe ntibaza batenga. Batari ko twagiye dukora za gahunda kugira ngo Imana ikore ubushake bwayo tukanezerwa cyane. Ariko muri uku kwezi gushize kwa mbere nasomye inkuru za Eliya, numva ukuntu yamanuye umuriro afite gahunda yo gutwika cyaga icaniro n'abahanuzi bose, kandi koko yarabikoze. Twarimo ivuga butumwa Nyenkanda, narimo nsoma nkurikirana ukuntu yamanuye umuriro uratwika ukora ibintu byose uko yarabishaka. Ahabwa ubushobozi bwo kwica abahanuzi bose ko ari 450. Kubera iki? Kubera ko ubushobozi cyangwa se ubushake bw'Imana bwaje. Ariko bwa bushake bw'Imana rero kuko butoza ngo hagire icere, byarangiye yahunze Yezebeli. Kuko raporo yo kwica abantu niyo yamikomeza mu gitondo bamamuzanira urwandiko rwacu ngo amare amahunga ahungishwa nuko kwera kwabonetse i Karumeli. Nawe tiyari busigarega ari umukiranutsi. Amen. Turigendemo gahoro. Nawe ntiyeze nawe sikwendeye ngo mvuge mu kindi kinyamurenge takindi kandi sinzi za mvugo zindi. Nawe ntiyabaye umwere yageze haje mu giti cy'umuretemu ati iyo mfa nanone ndeke kugwa amaboko ya Yezebeli. Ariko ankete shosho yose antitangirira ni muri wa muriro bimenyekane kuri Imana kandi bamenye ko ndi umugaragu wawe. Irabikora bati mubashinje
barabashinja aratangwa atayesebera ati ngwiki ejo nk'iki gihe nzagukorera nk'ibyo wabakoreye. Ntiyaruhatekereza zya mbaraga zose yari afite, ntiyaruhagisha Imana inama kuko kwera kwari kwakomeye. Iramubwira ngo tubonaga nawe kubaye umuntu tahuje mu ijuru misiyo zisigaye usigire Elisa. Habe n'abandi bantu ntiyabimise ba Yehu na ba Hazayeli. Yamubwiye usomye neza Elisa niwe wasigaye akora porogaramu zose. Kwera kwari kwakomeye. Iyo turinze ngo paka kwera kw'Imana kuzi ni ibindi nico gituma dukwiriye kumva hakiri kare. Nigo rugamba rero Mose yari afite. Muzamurinda ngwize kuko giyo ija kugatusonye mu buhanuzi bwa Yeremiya igaye urusengero yamigaya na beto zari ziteye. Nimba muvuga ngo Imana yiyizije izahera kuri izi nkigi Salomo yakoze, yinjire hariya mu ihema isenye ikuremo ibintu byose bizashiba burundu. Nibi muvuga ngo imyaka 2 bizagaruka, ahubwo imyaka 2 nibi bizabisanga. Kubera ko kwera ko Imana iyo kwaje izikundagura ibintu byose. Cyo gituma Dawudi yavuze ngo ifatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Sifa kwa Mungu. Amina. Nijyo twari dufite uyu mwaka wose kanoye kuvuga ngo muri aya mezi kuko turacakomeje. Hanyuma teme yacu titurangazwe n'ivyo tubona. Ukugana yenke yamvuga mpuru yahayo mu 12 yo nagiye ndagaruka. Teme yacu uyu munsi rero iravuga ngo titurangazwe n'ivyo tubona. Tituja kure y'ivyo tumaze kuvuga. Igitabo ca Abaromu gice ca 12 habamo inkuru Paulo wavuze ngo ntimwishanye nabikigiye mudahwanye ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha. Hari umwanditsi nasomye yaravuze ngo ninka kwa kundi abo Paulo yabonye muri ico gihe. Paulo yarazi kwerekwa bacu. Izanumva abantu bavuga ngo Zaburi ngo ibamwe ubuhanuzi bwose. Ndi mwihudume kugira ngo Imana impe kuyimenya. Umusigaye numva amahubwo amatabiri ya ba Paulo. Yarazi vyiki gihe hari umwanditsi nabonye wanditse aravuga ngo asoma kino gice ngo yibutse igikeri ngo igikeri yishuhije amazi yakazu yazo ukagitereramo ngo kizagishima Imana kuko kigeze mu kazu yazo. Tantu narindi hari baridi none hangeze ibintu biciyemo. Ariko kikibagirwa ko bishobora kuzamuka degree ziri hejuru ya zingahe kizoba catangiye gusha. Kandi ngiyo gitangiye gusha kiza kivuga ngo reka mbe nkuyihanganaje mu yindi nguni none wose yashusha. Amaze rero nawe wapanze kwikorera ibyo bazabikorera muri za Kasai na za Equateur wenyegeje kiza kijango kwitere hejuru cyapfuye. Paulo ngo yarebye za media za none areba amenya imyambarire amenya ibintu byose aravuga ngo ntimukishushanye nabo bantu. Bijya twari ko tuvuga wa munsi iyo ubonye umuntu yazanye huzi afite ukuboko kumwe uzireba warukama ubona ari nziza ukamuyambara. Iyo tureba ibiciye kuri WhatsApp tuzatubyitegereza bukama buca twabikoze. Paulo rero aramagana ndi nimureke kwishushanya n'ibisikigiye mudahwanye. Tatorero riba kuri WhatsApp, ntariba kuri Facebook, tatorero riri kuri YouTube. Riri muntu umwe n'abantu uzi n'ibintu byose bibera. Timwishushanye nabikigiye mudahwanye. Amen. Ubugano no badukubitiyeho na KGPT kugira ngo turusheho kumenya uko kwizera gufite ibintu byinshi. Ukagura amamegara ya RGPT wamara amasaha 8 cyangwa 9 akaba ya Facebook Lite. Ukamureba ibintu byose uko byakabaye ukaja kwitera hejuru urahantu tobukigarutse. Umeze nka kujya kwigikeri cagiye kumva yashusha. Ariko yari yaratubonye Paulo yeme.
amen. Sinema nizo zisigaye zitwambika, nizo zatureze, nizo zisigaye umuntu asigaye avugana na se na nyina, ababyeyi kwavugana n'itorero kubera ikintu sinema yagutekerereye. Sinema ikagutekerera neza amagambo akugeza mu bandi bantu. Ubu aho kumara amasaha 5 ha usengera urugenzi rw'ivuga butumwa, ahubwo umara iminsi 3 kuri YouTube, ukandika ipaje, ukandika indi bijya ba Paulo bagaza bavuga ngo nitavuga singenda. None rero sigaye vuga ngo nidareba cyane ngo paka mfashwe ntahonje. Izo ni inyigisho nziza kuri babandi bose bafite ibitotsi kugira ngo bakavyo gusinzira, kandi hari ijambo. Amen. Ese ni nko mu Tesalonike yavuze ngo izabatumaho ngo abantu bahuje nabo ngo kugira ngo izabahane neza. Burya ngo Imana yabonye igiye kuguhana, hari abantu benshi bazavuga ngo ucaka kimwe ngo kizakibyarwa n'ikindi, taca kizakibyara ikindi, ahubwo ubukoze kiriya kugira ngo twanamurize ko hauja muri biriya bindi. Amen. Nika kwa kundi bazavuga kera ngo umuntu yagiye ngo kuja mu bigirwamana ngo uzubanza ngo gasambana. Oya, ahubwo ni nko gutera kuko umutima wagiye, taca kizakibyara ikindi. Maze rero ngo babandi bose aba bari mu kudusinziriza bamara katubwira ngo ikintu ni ibitotsi. Imana ihagurukije abahanuzi benshi bakorera research iriya kuri internet kugira ngo dusinzire cyane, ariko kandi basanze ikirengeti ni nkaho waruke yarwana naco, yamara rero kuganira ibintu byo muri GPT akama kugira ngo humura usinzire neza, taca kizakibyara ikindi, ahubwo urabisanganwa, gusinzira uragusanganwa. Warasinziriye kera wanga kubyemera, hanyuma rero abahanuzi banone babipangiye kuri baranogereza. Amen. Iminota 2. Kubera rero ari mike sinkivuze, reka mvuge kamwe muri buriya bubiri nasomye. Paulo agiye kwandikira Timoteyo, sifa kwa Mungu, aramubwira ngo abiki gihe ngo bazaba bafite ishusho yo kwera, ngo ariko bahakana imbaraga. Guhakana imbaraga zako ngo nuko tumenye uko kwera kumeze, ariko ukanga ko kugutegeka ukavuga ngo kwera nuku ndavyemeye ko kwera Kristo nuyu, ariko njewe ndataha hano. Bazafite ishusho yo kwera kuko bazi imbaraga z'Imana, bazi Pentecost uko yakabaye. Twese tuzi ko bafashwa ari 120 ngo niryo kanisa rya mbere, ayandi twese turabanyuma. Ivyo turabizi, ariko kugira rero bya bindi navuze kugira ngo ube woraraho Paulo yaraye ukama wumva birura, ariko Paulo aravuga ngo abameze batyo ngo uzubatera umugongo. Petero narivuze ngo simbavuga, Petero waravuga ngo ivyabo ngo bimeze nk'imbwa. Bwana sifiwe. Petero yaravuze ngo akaba ngo yitegereje imbwa ngo iziruka ivyo yari yukunta ari bibi, izikubita umugati n'inkoko yagaze, ipirawu ikajya yagera ndahantu bikavurungana, byavurungana. Imbwa kuruka ni ibintu byayifite itorinda kwidaha, ni ibintu ikora ngo yamara kuruka ngo ikamirinda kakuka kagatambuka, iziruka ikamicara kubirutse, yamara igategereza umuyaga ngo igategereza kakayaga kose kakabicaho, ibifite iminota mu muri memoire reveil. Ibi birutsi umwanya ungana gutya akakayaga yumva umuyaga ubice kami birya byose kamiri gatano hasi.
Petero yamavuga ngo abakristo benshi ngo bameze nk'imbwa isubiye ku birusi, ngo banze ibyaha, ngo ariko kubera ububi babivuzeho kakanya, ariko nyuma batakiye bavuga ububi bwabyo, yatasha ari wenyine iyo bisubiraho byose. Cyangwa bavuze kugaruka kwa Yesu yagize ngo ni mu gitondo, ngo ategereze, ngo asubire gutegereza, ngo ategereze ngo abone imvi ziraje. Tibibaye by'aba basore akamagenda hayashaka birya, kandi ngo umujinya w'Imana nawo iyo ubonye yaravuze ngo na mapepa 7 ngo iyagiye akagaruka azazana yanda 7 bikaba 18, ngo ibyanyuma bye ngo bikaba bigusumba ibya mbere. Ndetse Petero aravuga ngo uyo batarigeze bavirwa n'umuco, ati iki gihe umupagana ategereje kumenya Kristo, ariko wamumenye ntamwiteho ategerejwe urubanza rw'iteka. Pawulo abwira Timoteyo ngo umuntu wese uzabona ufite ikimenyetso cyo kwera hakana imbaraga zacu, yanga kuba imbata yuko kwera, umuntu wese uzovuga ko Kristo yanga ibyaha ariko akabigumamo, uwo ngo uzamugende kure. Bavandimwe, shoje mvuga ngo nanone yansanganya amasiko y'umwaka iravuga ngo tutabivuyemo Timasi iraturindiriye, Uwiteka azagukuramo wenyine kandi azane gukiranuka, kandi umusimbura muraturanye murabanye, ashobora kuba ari mubyara wawe cyangwa umukolege mwiganye cyangwa nanone uwo mwasirimbanye ujye wari warasubiye nk'inyuma, kubera ko Imana yari yararinze ngo azakora igihe cyawe carangiye. Biza bipasanya abatangiye guhanura ubusibo bahabahanura, hageze aherekwa bamwe nyuma ngo buce barareka uko barakora abandi. Ibyo byose Uwiteka arabirindiriye, kuko mu kibuga cye ntiyobura umukinyi baba bahari. Imana ibagirire neza, amen.